Premotobre Kasee no de adu so ye kokromoti power monsem na yenko Asante mantemo John Dramani Mahama otu franka de ama NDC amanyoko no ewo aprobom a wode akopie atwema boaso de waka kire omanfo a ebehia ne ho no yentie bi Zu efi ha ekọ buo krom na ye bridge no ye baako bridge be ye 9 and was akwan so send ye be ya ye be bie kwan no ato buo krom ye fi aban mo sa adwuma na aka na minim se eye nyame hihye se NDC ye ne beba abaye sa bridge no na ebie sa akwan no Ezu ye wa ban mu emre bi ensuo yiriye ene se ye be si the foforo na ya ye bridge no se ne be ya emfa nipa enko biom ensuo yiri a enkum nipa fofi anto anta ye ka se ye free abam ye ka se aban aba omuso ombe som no maye ebe si nne moshizongo bridge no sa na tie na minim se eye NDC ne baba ye sa bridge na mamo ezu eza emse sekin zongo kasano wa mama edwuma yemre efise nyoma ya ye wo ha nyina wa boboso na nya owo kakra o ma wo no se nya kese a obema wo ne chensa ye ne nana asante ni otumfo ye tira se ene ese o e wo se ye peja mensia polyclinic no na yenye no hospital preko enti etu ho na mo ye nkrata no ye drawings bibia edito ho enso ya ntimi ansha se ene fi aban mu enti eyade a ye ba sa mensia polyclinic no ye be peja no na ye hospital preko se ne be ya pomodi betumpo ezu eza enyoma mu edin enyo obi ana beka biom ye nyina ye hwe ya brabo ene esetena yenim se ye tenka ahokyere ene ebre ekyekere ye na se wo hwe Ghana ha nyina ye ka se center of business ene Kumasi ha ne didwa ha na business people wo na se enyoma nkoyi a omo te ne first ene Kumasi for ezu omo te ne first ene Kumasi for enti se na economy no si ko eka ye dia beto ye so a economy no nkoyi Kumasi for ene tenka first efi se wo kotena wo shop fiti anopa kopi menwumre na ne omo ye ane see and pass ye behwe ni asen ye behwe ni asen obetra se from anopa kopi menwumre obi antohwe ezu no ahu se economy no ya accordate ezu na mfonso edikan a government ye banks na omugu ye no eno ne omfonso a omfonso edikan efi se nipa jetre e wo banks ne mu nipa sika kakra e na wo banks ne mu wo ba ya wa be banks nyina meka sejamie Adom na NDC aban ba ye betua e na omsoso wo ene ye nya sika ye betua moka yo mo de muntua ezu de mo se yensanya nka ye sika ezu ade asa banks yi sika ni ehia se yengu sa banks no 9 billion cedis banks no sika ye se enkrofo sika akamu ye de omusika besa mo 22 billion cedis ezu enti onti ase efi se anka Ghana wa wejuma a wo hwe so eka 9 billion any 22 billion ne he na obekwa akofa ezu omuja 9 billion eka eto ho ena omkofa 22 billion
9 billion numpo abanka eka ho if you say na contractors a ye adwuma omo akọji bosia ewo sa banks no ho enti sa 9 billion efa eye abanka anka omo tua contractors no na contractors no tua banks na anka sa aka na mbeda ho ezu enti ebusuan Orajon Dramani Mahama na wate ne nsem bia woton ede ama omafo hye Asante mantam na yenkwa ahoma ne so ne kwa mienum a wodi na probo na chi eni nkomo kwa mempacho ma hai Diamond mejoso medaseso ageme so ayiko nso yae moni adwuma na kwa mie mu fi baabi amu wo yi a na mo ne kire hi bio ya hwe nu se mampen dada ndi franka so ni John Dramani Mahama beko benchia palace a oni Asante otumfo ba ko chin komo owia na ede ani atre Swami constituency every Swami na yakọ Sobin every Sobin ya beko Otafo every Otafo na ya yewo Obuasi constituency and na dey two no itinerary no say na se am no ka say dey moshi zongo na ya wosia. Hello Kwame Mpacho. Hello Diamond I'm saying na yente wonka kakra o kasi baby na te kwa Mpacho to aso free home aye and America ni say opri moshi zongo ya mention no so be come mention palace any otumfo akọchichi nkomo ya hwe nim so free ho a obekọ Swami constituency every Swami obekọ Sobin every Sobin obekọ Otafo na ewe Otafo a na akọwie aprobo a ye dey tu no ewo Obuase na odi enda etotumie no abawie ye yo yati ase na chese enkura obobo so nyina no eye enenko a aprobo wo ho ya enenko aprobo na ye bo ano yati ase yeda senti uda so de akire yi de yenim se ne ebesi bia no woni ye ne ahwefo ebeche sanity nyame nka ho ebusiafo ene kwa mienum na cheche nkomo free Asante mantam odi Orajon Dramani Mahama wotu franka ma NDC amanyokuo no wafi yabatom no na probo a wobo wo Asante mantam no echi afei yeda so awo Ewura Mahama ne nsem nim na Nensem no bia bra ko Asante mantam woka e de akire Asante man no bi ene se NPP amanyoko no ene aban a oda wano ene Ghana mampani adanko akufo ado sebi wafa Asante fofo papa efise wo bibisa wo de kire se wabobra ama Asante man wo bra woda atumi hye won sayi a na sebio agyanan bia na akwakoda na di e de akire manfo ana Franka tuni dima NDC amanyoko no John Dramani Mahama edi na probo no akopie mu Asante mantam mu okoduru eno ne ahemfo ene omanfo wo abesewa ewa hafo no south abaton pesua so etwetwe nkomo eno di tu dwase MPP amanyoko ne mfie nan a wo bete na dwam no agyanan bia nko ano watimi asia ma mansini ahodo a wo mantam nim ne no yentimi nkase eyempuntu na nia Asante for ebiso mampenyi de se Debia ye to about 75%, 78% emao. And fear 90 again and why you was Santimam. Ezu Obai, I say we've done 2,700 and something projects. 2,700 projects no airway he. Now ye kai sabi TFI in Kahon. It was at TFI the district assembly Juma. Yeka at the papa, yeka empuntua, a sacra nipa asset them. So we see hospital, Kasee, we see secondary school, Fufro, why ya quine, ewo baby, and now say we see interchange, and now we see Jom Kasee, Eja. Ontre bako Asante Memu have 4 years ni. Na Professor you say they've taken you for granted. Na proba wako Asante mantam no akonkronkura hodo bi te se abesewa tepa subresu camp number 2 ene de keka ho osaka de to aso se NDC amanyoko no de onye yiyimu na obi pii a chefe wo mpuntu mu no odebema no se de ese yenye nipa yeyimu yenka se yanto aba mai oha enti yenye mpuntu ho na nui omampanyi oko baby won crying ekpom kataman so ena ohene na owo ho no o se o ma bre any shortcutting
debia ye dey asọ bofom ye dey asọ bofom mo mo hwe nti omo pe implementation na em se oka asa no anya o mampanyin de na ne oka kire ohene ne se na se mo nto aba mame nti se wo osubo bia fa bo nia oto aba ma no